fatshe ba ratu. Jesus. But in this is one place excited to stand here as a papad. Not because how to follow my bishop, it's easy for you. No, how who easy to stand here. Honka mohau. Honka mongasbaka sen. Ho fitisa tsa batlang di fitise. Hallelujah. Ho senga tsatsile ka sheko bazalwane. Ho tletse moyeng wa ka. Hore ke fitise kgweding ena ya basadi. Kgwedi ya dinatla. Kgwedi ya bao modimo ba tshepileng ka dintho tse kgolo. Bomme ha ke no phetsa ho le jwetsa hore modimo le tshepile. Modimo le tshepile ka dintho tse kgolo. Modimo kentse dintho tse kgolo ho lona. Ho hloka fela reposition. Restation hantle re ska nna ga shisha. Wa tsa mosadi ya shisha ntya jwang? Ke a tsamang a bua ditaba tsa lelapa la hae hohle. A tsamang a bua ka bana ba hae ba bitsa ka mabitso a wrong a thabisang Satan. Ke mosadi ya sa tsebeng position ya hae. So ho seng ha tsatsile ka sheko bazalwane ke kopa re bale Matthew 15, Matthew 5. Ba ina moyo hallo mbatla re fiele. Re lahlehetswe. Re le bomme re lahlehetswe. Re le bomme re lahlehetswe. Mare re leboa modimo wa restoration. Wa tseba ga ratwa. Re ratwa ebile re tshepuwe ke lehodimo. Modimo a re ratang, o re rata hore ha re lahlehelwa, wa re tlatselletsa, wa kgutlisa. Ke modimo ya busetsang. Ke ka hona mopesa le mareng ka busetsang ho Jehova. Hobane melemo yohle ya hae ho nna. Ha ke tsebe mohlomong wena ha o so e bone melemo ya hae. Nna se ke e bone bazalwane. Ene tlo go jwetsa o dula he keep on doing great things in my life. Ha ke re ke sa maketse o nshapa ka bomo ntato. Ke re ke maketse ntato wa ka ke maketse fela. Modimo ntsetsa mehlolo. Jwale ke batla o jwetsa mo o dutse mo hore ha so tsetse ke dinyane tse. Relax, o tlo etsetsa. Ke modimo a tshepahalang. Ha yo ya tshwanang le yena. Me matshwaedi. Ke kopa le fe me matshwaedi ntho Mike. Ampa le yona ka Sesotho. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 1. Me wa ka kopa re 13. Okay. Matthew 5:13. Okay. Le letswai la lefatshe. Empa e ka re ha letswai le tapa le kanokwa kang. Ha le sana mosebetsi. Le se le kampala lahlelwa kantle. La hatwa ke batho. Jesus. Le lesedi la lefatshe. Ah, my God. Motse o beilweng hodima thaba ha una ho patwa. Le bone le lona ha le hoteletse ho kenngwa ka tlasa moya. Yes. Yes. Ma ile ho hlongwa ka ndelareng. Thank you mewaka. Ke a leboha. Hallelujah. Hallelujah bomme. Hallelujah bomme. Bomme le letswaile jwang. Ana le ntse le na le tatso. Wa tseba dijo tse senang letswai di a utlwahala. Le tse nang le lengata di a utlwahala. Tswekere le letswai di a tshwana. Mara taste ya teng yona ya differ. So ke batla ka se ko njwetse wena mme wa ka mo o dutse mo o letswaile jwang.
mara ke batla o tshepisa tsatsing la kasheko gore ha ebe o so tapile ke na le modimo a tsebang ho restora. O tapisitswe ke mathata, o tapisitswe ko hloka mosebetsi, o tapisitswe ke ditaba. Modimo wa ka o tlo restora kasheko. You are going back to that taste e o entsweng ke modimo. Kasheko ke kopa o etse introspection. O ipotse gore ntse o na le taste na eo modimo wa ka a o entseng ka yona na. Ana o ntse o kgantsha kapa o so dimme ka tlasa ditaba. Ana o so kene ka tlasa ditafole. Modimo o beile pepeneneng hore o kgantshetse lefatshe. The next generation is looking after you. Ana o ntse o bonisa na ka the light e modimo a beile hodima bophelo ba hao. Letswai le tlisa tatso. Mme wa ka modimo o beile lefatsheng go tlise tatso. O beile lefatsheng go tlise light mo leng lefifi teng. So modimo tsatsing la kasheko o tlo restora the light e seng e dimme. Bazalwane, there's nothing ha re sa ye thapelong. Restoration ya rona e thapelong. Hona le matla msadi thapelong. Ha o sa ye thapelong o tlo dula o le dififing. O tlo dula o bona dintho tse negative. E ka re modimo ka re thusa tsatsing la kasheko. Ra tseba hobane ka rabo tsa rona di thapelong. Ba ena re bue dintho le batho instead of re bue le dintho le modimo a re tsebang. Tlo go jwetse koloi ya Toyota hore ebe right e hloka iswe Toyota. Le wena yentsweng ke modimo hloka ho modimo. O hloka modimo ke yena o tsebang. Every part of you e ho modimo. Ditaba tsa rona tse re di fang batho di tletse empa ha ona next e lokang. Ha o tshele metsi mo tshelwang petrol. Ha o tshele metsi mo tshelwang petrol. If you want to damage that car, do that. Ntshengwe le nngwe e tsejwa ke a yentseng. Manufacture a se manufacture fela ka lebitso. Hona le manual in everything. So wena bophelo ba hao manual wa teng ke lentswe la modimo. O ya kae bathong? O ya kae bathong? Ba tshwanang le wena, ba na le weakness jwalo ka wena. O ya kae bathong? O bopue ke modimo, o batlang bathong. Bazalwane, it's high time. Bomme basadi. Hona le crown inside of you. Mhlomong ha o tsebe. One day mo yo halalang re filela ke bua ka Esther. A re the crown ha se ntho o e bonang hlong ke pelo ya mosadi. So ke batla hore le wena ka seko o tsebe hore crown, the womb, it's your crown. O tshela eng ka hara womb eo? O tshela eng ka hara pelo eo? Mo yo halalang ka seko ke kopa o fiele ditshila tse keneng ka hara dipopelo tsa rona. Ditshila tse entse di crown tsa rona di sokame ke kopa mo yo halalang a di lokise. Hallelujah. 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 Me mathoyedi ke kopa mpalle Luke 15. Bomme re lahlehetswe. It's high time. Re kwale mnyako re light re fiele. That one coin e lahlehileng
e bohlokwa haholo hore o ka nka fela hore E1 fela lahlehile o ntsona le seding se di shota se le shota lerato e se khotso e se shota basalwane boikokobetso ha bo sa leyo re lahlehetswe ene satane o na la go thotse o bapetse hampe satane re na le modimo a restaurant verse 18 me wa ka kapa mosadi ke ofe ya nang le didrakema tse 10 ha a lahlehetswe ke e nngwe ya tsona a kekeng a hotetsa le bone a fiela ntlo a e batlisisa a be a e fumane mme ha a e fumane a bokelle metswalle ya hae le ba ahisaneng le yena a re ho bona thabang le nna hobane ke fumane drakema eo ke neng ke lahlehetswe ke yona ke a le bolella ka mokgwa o jwalo thabo e teng pela manyelo a modimo ka moetsa dibi a le mong ya bakang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There's one thing e ke ratang ka mosadi ona o ba bitsitse ha qeta o ba bitsitse ha qeta ha sa ifumane o ba bitsitse o ikwalletse a laita le bone a fiela a ithola jwale rona re etsang ga ba bitsa mamela ha so ithole wa mo bitsa bona bana ba ba bitseng ke bona ba tlo iutswang ke bona ba tlo enkang le tlo e batla le sekela ithola because o bitsitse batho ka nako e wena tshontsong o batlane le ntho tsa hao le modimo bomme re lahlehetswe abo oppositions re dumeletse satane a kenye dintho tse sa hlokahaleng maphelong a rona ntho re etsang ye kgolo ko complain re sitwa ho leboa lentswe la modimo le itse re mo leboe dinthong tse nyane ha o no tseba go modimo o tshepetse ntho tse kgolo jwang o no tlo utlwisisa bonyane bo botshwereng mosebetsi o bitsang mosebetsi nyana hore o moholo hakakang bomme basadi ha re khutleleng morao ha re lo etsang introspection ke dintho tse kae tse modimo o protectileng ho tsona le ka seko ha o so re wa leboha ke lelapa la hao o le protectile satane ha ba palle hao ha o so rapele lo rapela tse di modimo re fa re sa di rapella lo di rapela botsanna some of the things you don't need to o lwane le molekane wa o jwetsa modimo o tlo bona o tlo o etsetsang ha re ithuteng ho bua le modimo ba salwane bomme modimo re tshepile ha ebe teng ntho tshwantse o e tsebetsa seng la ka sheko gore modimo o tshepile modimo o kentse matla ka hare ho wena you know ha ke ya bukeng ya Esther ke understand gore modimo ntho e entseng bophelo ke ntho kgolo tlo ko jwetse moruti ke thotse sephiri re tseba Esther as Hadassah means perfume but there's another thing e Hadassah imina Esther ke rata bua ka lesedi today modimo o re bo mme bo Esther le lesedi le di star mona le lefifiteng ha o kena o tlamehile o bane le kganya ha o kena jwalo ka perfume ha o itshenya o fihla monyako o tswile o itshetse batho o utlwahala go fihlile so Hadassah stand you know if there's one thing Satan a re tshwereng hona jwale gore we don't know ourselves identity is very important basadi Satane o re tshwere fela mo hore ha re itsebe re bomang ha no ka tseba fela hore matla a ka ho wena hore modimo o tshepetse ntho tse kgolo jwang hore wena ha o ka fihla dintho di ka tšhentšha just like Esther ha fihla dintho di a tšhentšha le wena o na le yona ntho inside of you it's just that you are not in your position. You are not in your, as long as you are not in your position. How se tapelong, you are not in your position. Ho
Ho na le matla a modimo a beileng special ka ha o mosadi. Rona re di influencer if you how not no sa tsebe o influencer when. You must know your position. How this is no, it's no. How yes, it's yes. How ka tseba position ya hao fela satana no bapalla hao. Hona le dintho tse etsahalang le lapeng la hao because wena o le teng. Hona le dintho tse modimo a di etsang because hona le anointing ho wena. Maybe ha o tsebe. Hona le anointing bophelong ba hao mosadi. Hona le anointing, a very special anointing. O tshwantse o e hlokomeleng day in and day out. Mamela bothata ba hao o tlo e senya o be o ska e bona anointing because o tsamaya le batho ba wrong. O mamela dintho tse wrong. O tsamaya le bo mang? O bua le bo mang? Le bua ka eng? Wa bona ha o ka tseba fela hore modimo o tshepetse ntho tse kgolo jwang o tlo tlohella o bapala. Take a stand. O yeme le lelapa la hao. Antsa le teng molekane ema. Ha ke re le telle bontate mara ke batla ho jwetsa gore modimo o tshepile. Hona le dintho tse tlo tsala ka lapa la hao because wena o yemetse modimo. O ke be ngwa go mangwana lo tsa abortion. Never. You will never. O ke ngwa dumella manyala ka hara lapa la hao. Ha o tseba position ya hao. How can I understand fela go o mang? What's Esther? O la lahla bokhutsana. Ha re tlweleng o tshwareletsa ka dintho tse sa re tswela molemo ba salwane. Gore ntho tse re diyang tse o diyang hore o file hore hey la ke go tse di hili tse ka re di a gwetla ke tsamang ke tsa hao wala o tswele pele. Wala o tswele pele. Hallelujah. Hallelujah. Ke kopa ho bua ka roots. Are ya rona yemetse reaching high heights. Basadi, God is waiting for us. We must reach that high heights. Ka evangeli. Oh ya rona yemetse overcoming impossibilities. Yes, di bonahala di sa tlo kgonahala. Mare ka matla a modimo a kentseng ka hare ho wena le tumelo ya hao di tlo etsahala. Obtaining success. Hey, o etseditswe ho atleha. O etseditswe ho atleha mosadi, o etseditswe ho atleha. Tlohela ho embrace tshotleho, o etseditswe ho atleha. Jesus. TMT teaching new models. Hona le dintho tse ntjha. Ha re tlo e fetola Bibele. Re ke beng e tlamehile fetole rona. Mosebetsi wa Bibele ko fetola rona. Dintho tse ntjha tse kenang re ntse re di etsa ka lentswe la modimo. Hallelujah. Ha re tlowe mona ha re tlowe. Ke tse ke manual wa rona. This is our light. Keep working supporting the next generation. Hallelujah. Hallelujah. Bomme ke bana bo sister ba hloka support ya rona. This is the next generation e shebileng ho rona re le bomme. Re tlo ba siela eng? Re ba ruta eng nakong ya hona jwale? Re ba ruta eng? It start now. It start now. There are things tse re di entseng re di bone diphoso. Re di entse re qetelletse ka tsona tse tshwantse re qadile ka tsona. Ra qala ka tse tshwantse re qetelle ka tsona. Mare modimo ntse re fa chance hore ha re etseng re supporting the next generation. Hallelujah. 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 Bazalwane, the star, it give light, guidance and leadership. Ke lona di stars tseo bomme basadi le di stars. Le di stars. Ke kopa o ska inyatsa o naledi. Ene ha hona motho ya tankang khanya e odima ha wena o sa ithole. Wa tseba Esther o demonstrate wisdom.
prudence, submission to authority by keeping the nationality a secret. O keepile nationality high a secret. Ka bohlale ka submission. Ho no sna motho a tsebang hore o na le Esther mo. Because o la bana le boikokobetso. A kgona ho submita. So tsatsing la ka sheko bomme ha re nke mohlala wa Esther. Ha re yemeng jwalo ka basadi ba tshepuweng ke Modimo. Ha re yemeng jwalo ka basadi ba kentseng di crown. Mosadi a kentseng crown ha tsamaye bohlaswa fela. O tsamaya ka dignity. O tsamaya ka seriti. Mosadi ya nang le crown. But Esther, she was taken from trauma to triumph. But how le mathateng Modimo na le tsela ya ho tlosa. Ska dumela hore mathata o hatelle to such extent ya hore ha o sa itseba o mang o ya kae o tswa kae. Hallelujah. Hallelujah. Basadi ke kopa re tsuweng. Khale re robetse ke nako ya ho tsuwa. And re tsebe di identity tsa rona. Identity ke ntho ya bohlokwa. Ha o sa itsebe o mang, ha o tlo tseba o ya kae. O tlo tsamaya le engwe le ngwe yang wa ya, engwe le ngwe e khutlang wa khutla. Ha ba kena wa kena, ha ba tswa ba tswa. So Modimo a re thusetsa tsela ka sheko a restore hore re itsebe re bo mang. Identity ya rona bazalwane it come first. Identity come first. Because ha re sa itsebe re bo mang ho morena Jesu re tlo etsa ntho ngwe le ngwe e etsuwang lefatsheng. Ha le khanya e Modimo a beileng di mama phelo rona e tlo ba dimmed. E tlo ba dimmed. Re tlo dula re tsamaya ka di 9 coins instead of 10. Sometimes I bone le gore re lahletse ka nako ntse re bona re lahletse mare re foster this thing. Modimo ha re thuse re lo batla mo re lahletsweng teng. Because ke Modimo wa restoration. Ho seng ha tsatsi la ka sheko Modimo khotso. A re tlatse ka matla, re ska kgathala ho etsa hantle. Re ska kgathala ho ba dinaledi. Re ska kgathala ho ba khanya ho di mathaba. Re ska kgathala ho ba letswai le tlisang taste maphelong. Ikaba ya neighbor, ikaba ya family, ake re be batho ba batjha ba ntshafaditsweng ke Modimo. Re be letswai le thotseng taste ya lona bag. Re be a light maphelong a batho ba bang. Modimo wa kgotsoletse hantle. I want us to stand. I want us to stand on our feet wherever you are. And we just want to put those hands together and thank God for this word. I believe that this is a word in season. I believe that this is a word in season. Baratua lena ke lentswe la hona jwale. Matla a thero yena ya mada ko hore hlokomela ha e lahlehile. Mosadi ena o la yelellwa ho na le ntwe shota. It is better to repent than to pretend. Shut the door. Shut the noise outside. Maobane ke regile molaetsa mosquito na le teng ke re chapter 3 moruti makateng ya Genesis. Mosadi o thetswa ke serpent. Mara chapter 12 ya Revelation mosadi o conquer dragon. Ntwetsutsing efa mosadi a ihlola in Revelation. Thotse hlutseng batho ba khale o tlamele generation ena e di hlole. Dintho tse basadi ba bang ba sa kgonang ho di etsa wena o tlamele o di etse betere. E ringa mene kaofela baratuwa. Can I see a new generation? I'm not going to read the Bible. My wife has preached here. I'm not going to read this book. It's okay. I just want to emphasize. How do you emphasize fela re tlo rapela mara you'll come back, we'll pray. Mosadi ayelelwa hore khoene di a shota. Ha o hloke mo profeta wa itseba ha ntho tsa hao di se hantle ko wena motho wa pele wena le Modimo le tseba nnete ka wena wa tseba hore ha o mo tlameleng ho ba teng wa tseba hore ha o sa etsa dintho tse o tlameleng ho di etsa tlohella ho bitsa batho le kunutung le morena ho monate ha ka kamba ratuwa ho hlokala mofuta wa batho ba tlo e batla ba be ba e thola.
Tonight I will find my lost coin. Whatever lost coin in your family, in your life, it shall be found in the name of Jesus. I'm here to decree and declare, you are not leaving this church without your coin. You are not leaving this place without your deliverance. How Jimona Osai. Ringamene fela baratu. Haebe o dutse pela motho a nice mo jwetsa hore hey ho na le ntho ke tlo e batla mo. Haebe wena o right now, I'm looking for my coin. I'm not gonna pretend as if things are well. My family is falling apart. I'm looking for my coin. My marriage is falling apart. I'm looking for my Ringamene ka fela. Ako fema ke lwane faifu runa le ntho ke batla. Una le ntho ke batla. O ska nana ke a hlanya. Una le ntho ke batla. Mosadi ya bitswang Hanna. Mosadi ya bitswang Hanna. A tinwe ke Penina. Re bebele mo go ka teng a fitla tempele. Banana o tle ke rekeng ka tle o Christ. Allah a fellwa ke digapa. A bebenya melo. Ba mo hweletsa ke ba ruti ke mo priest a rotauwe. A ga ke dawa. Ke mosadi ya pelo e bohloko. Ke tlo tshullela moya wa ka. Ha o batla Samuel, ha ona taba go shutwa dinepe. Ha o batla Samuel, ha ona taba go tshewa ke bomaga. Ha o batla Samuel, wallah o re o na le ntho. Okay. Isakaya baba kibo mama dumela hore bo itla tholahala. Na ke o profit or whatever you came here believing God for, it shall be found. The Bible says my God shall restore whatever the locust has eaten. It's all let's say le rutle itla khutlela ho wena. La makakuta moriri wa Samson ha ba sa khaula hloho moriri o mong o tlamela. Batho ba se go le go ba gatale le ba lahlehetswe. Wa tseba mo go makateng batho ba le ba tsama 3 days ba nana Jesu teng kanti hae ka baka la legata le a thetsa e re bebele ha ba elellwa hayo ba yema ba jika ako yeme o jike o hona le ntwe shota. Something must be restored in your life. Modimo go tlisa dintho tse lahlehile. Ka tsatsi le le ho lahla di esele. Ha monne mo ba gigise. O ma mo ga ha Saul. O tsama lo batla di esele. Ho janeng wa ska bana le di esele tse lahlehile. Saul a ka be a sa tswa ka tlo. Ho bolelang hore tahleho tse ding ke activation. Sometimes God will activate the destinies with a loss. There are times when you will lose something so that you may move somewhere. Iringa meni ka ofela baratu. Iringa meni ka ofela baratu. Iringa meni ba baratu. Hawala hlehelo hona le ntho ye batla. Ire Bibele. Ha sanya hame. A go khutlela hae. Ire ha mo bitse ka lebitso ere somebody said. Ana ha ona mo profeta ha re lo botsa molomo wa Jehova ha ba fitla ba kopana le Samuel ke batla go gapela Samuel a re as for the donkeys they are found. Am I talking to somebody? You came here with a loss, but I hear the Lord say it is found. Ako pamisel tsore di thola hetsa. Ako pamisel tsore khotso ya ka ithola hetsa. Le rato la ka le thola hetsa. Whatever that I have lost, it has been found. My bishop umphethe dilemo ene ke a udumela go tshetse le tswa ile ke sa le bone.
ha ke hloke o le bona mara ke a le utlwa. Hey, ha o hloke o bonahala, ha o hloke o i-advertiser, ha o le teng o tla utlwahala. La ba ka o etsa e clean, o tla ba cleaner ya utlwahala. O tla That is why when I look market, so why you discuss what about the level that's so dim? Why about the position in my story? How not chelete mara utwa? How not tobana leona mara utwa? Iringa menika fela barati wa utwa. Now I understand. Why tasty how you call. How fit because you are carrying the dignity of God. You are carrying the glory of God. You are the carrier of the ark of God. Your entrance is the entrance of God. Your appearance is the appearance of God. How because you share a tshwe bua lefatsheng le kgaotso ya ka ya pele le batho ba pele ba ke buang tshwe bua sa le ke rega 26 years. The only place that knew the arrival of Jesus was the womb before anyone, and the other place that knew the resurrection was the tomb. Bishop. But in that tomb, women came there. Basadi ba bone ho tsuwa ha Jesu. Mosadi o bone ho fihla. Ya le nkutlo ka ofela basadi. Modimo le tshepetse ho fihla, a le tshepela le ho tsuwa. Ke basadi ba fihlileng le bitleng ba thola Jesu a le siko. Modimo o tshepile ho announce o motho wa di announcement. Samaria ine sa tsebe Jesu o teng. E utlwile ka mosadi. Hona ke ya ba profeta basadi ba ka mona ka ofela. Batho ba sa tsebe Modimo a hlonolofatsa. Ba tlo utlwa ka wena. Batho ba sa tsebe gore Modimo o phamisa batho. Ba tlo utlwa ka wena. Hobane o tla bina se fela se re teng ka utlwa evangeli. E reng Jesu o nshwesa. Ya iba sona sehlare. Ya ra ba 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 Sataka ya ra ba 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 Sak ke batla basadi mona ba se nice, basadi ba radical, basadi ba reng I'm fed up, I'm sick and tired of being sick and tired. I've been nursing my pain for too long, but this is the day that the Lord has made, and I shall rejoice. My happiness is my responsibility, my joy. Can I hear the shout of women in the house here? Rapasakataya. Yashatala manderebo satalaba. Rabandala bahasaka. Whatever the devil has been doing in your family, it ends with you. There is an army. Sorry, the door behind you is now shut, and the door before you is now open. There is a shutting of the door, and there is an opening of the door.
I forget what is behind me. I forget what is behind. Shata katalabaya. Uraba satalabaya derebosa. I confirm my Kelowna 5. Shut the back door. Shut the back door. Shut the back door. Shut the back door. Forget about your past. Shut the back door. The future is calling you. Your destiny is calling you. Shut the back door. When I remember what the Lord has done, I will never. Somebody shout, I see the door. E tla ga ba o founela ka nonsense o ba jwetse go o ska njwetsa ka le matile. Sa njwetsa ka le matile kwesi. Le felle mo ke tsamaya. Ho lahle ba bangata. Empa nna ya ntsamaisa. Ke Jesu. Ke Jesu. Basket. Ngwana o kula. Mo tuma ka teng ana le ntatai. O tshwarwa ke hlo. Ntate, the head of the family. Ngwana o tshwarwa ke head. O na le the head of the family. O na le head ma go tshwarwa ke headache. Ntate ke hage. Mo iseng ho mai. Ah ya sata. Nanto tse re tlamele di khusetse bo mmema. Ai le kampa lang wa ka bontata ke na mosebetsi. Le pulpit ha re fem basadi bana ba re. Let us take it back to these women. Let them prophesy. Let them preach the word of God. Yeah! Shaya katala ba 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 ba. Mamele Tata kibo ngwana o tlile o ntatae a kula a fitla ho mai a ntse a phela mai a mme a mangweleng a nyoloha mara ngwana a shwa mai a le mangweleng ke bua le mosadi mona re ke senyetswe ke le thapelong ntotsa ka di tshwatlehile ke le thapelong mara la ha ka shwa ngwana nyoloha ka yena ke bo mama re ke nyoloha le yo la ka ba toro ya ho ishwile nyoloha le yo Ishaka mandarabaha akitsebe ke nya ha o ishwile nyoloha le yo o re ha ke khuma makama ngwele ke rapela ke a le utlwa le so Buti makateng ho mosadi ena aya phapusing e ka hodimo mo no robala mo profeta mo no dula lentswe mo profeta ene le lentswe ka nako e a ha ise le je ise phapusing ya lentswe a etsa ntwe na yentswe ke mmena a kwala le mati e kwallentse shwele ska founela batho ha le tsile mo profeta monela hole o go make ha se go tsama lo botsa motheno go jwang hae are it is well. Can I see women who say it's well, it is well? Eh meye hu lukile le ha o sa luka What's up mo ngate ma wana ne ke go batho ke re batho ba nana wa tseba nna a ke tsebe religion e re bolaile batho ba nana ha o re ho modimo I magnify you. Ikare immediately o tshwala modimo wa hola. A ke mona la libina ka mogole hlomi ka la mo hodisa le. A ke re se ka la tutubala. Ma ke re modimo le ha o sena pina o jwalo fela. Wa mo binela ha o mo binele o net so.
wa tla kerekeng ha o tle o hlele sehlalweni. He doesn't need songs to be big. He doesn't need hands to be big. He's the Almighty God. He's the great I am. He is El Shaddai. Yahweh. Now re go rute he hore ha o ema mo o bo kwala mahlore we magnify. What's ba hantle wetsalang? God is becoming bigger in your view. He's still the same. Mara wala wena o mmona antsa hola because o hudisa tsenolo. O keke wa hudisa modimo, o hudisa tsenolo. Now which means when we worship we don't benefit God. We benefit ourselves, which means God is not the beneficiary in worship, and that is why batumama akinobina banana house abini mudimu tlaba munyani mudimu udula le moholo la usina motware ngo moholo ha hloke o jwetswa isa le mudimo. Jesu hana ema sidibe una sa khathala una nyoretswe moya wa mosadi wa Mosamaria. Bibele ha ikala re it was necessary that he must via Samaria. One woman who is not at peace can cause the Prince of Peace to stop in the city. Jesu ha hloke basadi ba bangata, hloka mosadi ya le mo ya lapile like aba wa feba ona feba na le banna ba 5 a dula le wa bo 6 mara monna re ke a matla because modimo ha shebe jolo ka batho. Modimo ha no jaja ka di past tsa hao ha na taba o tswa Hillbrow ha ba tlo tseba. His grace is sufficient for you and his strength something is too much here. Mamurutu witse for the next generation. Naume awabulawa ke COVID jena because Ruth ha so fihle ho Boaz. O survive ile pain jena ba nna le generation o tlamle we jare. That is why ntotse bolaileng batho ba bang di sa o bolaya. O salletse Ruth. Ke kopa mme molomong ka mona modimo o senolele ho se Ruth. Le ka kereke mona o teng Ruth wa hao. Na le bana ba sa tsebe mme ka bona ba kala bona mme ka we. Ke kopa modimo a tsose moya wa Naume ka hara bomme. Ska la ba jaja na kong ba bang ba tla ba ferikane. They are messed up because of their backgrounds. Can we create a conducive environment? Not for sin, but for righteousness. But to babang re tlo ba thusa ka o ba rata. Wa tseba pomozo ngwanaka. Naume o hlokalletswe ke monna pele a tseba Ruth. Ruth le na hlokala ke monna sa tseba Naume. Ha ba se ba tsama ba le babedi o pa tsamaile ke ile ba hlolohadi ba babedi. The widow and the widow. God can take you to people who exactly understand your pain. Keep on and lead them to the right people. Not everyone can help you, but there are people who will take you to your next level. There are certain people
Mabishop, tlo mosadi wa ka re tlo rapela. Kopa re eme ka maoto kaofela. Allah Michael mo o fe mosadi wa ka Michael mo ke retse in community of property. E monna moruti magate ha ke tswa Bakersford ke bona boto e ngotse maskedi se fapane ka re milk ke sa veneye ke le tla bona ke ngwe teng snepe ke river e bitswa ka maskedi uthi ka ha ke tsebe mme o mara nna ke kenya wa ka mo ke mo ake motsibi one of wa Limpopo mara ke kenya maskedi wa ene re sa batla o tswa ka tsela eo modimo a re gutlang ka yona ale melkhano a go fitla mo ra re no ke chapter 47 ya Ezekiel from the dry bones to the river re tlo rapela atsane ke khona ne ke tlo nka bomme ba o se ke batlise mo kaofela space ena ke tseng ke na le moya wa go rapella bomme ke ba ho na ntho engwe special man ke kopa le fostema la le ka tlosa ditulo man ha re fostema kopa bomme le ba o se kaofela ke memo ho na le ntho e tsala mo bontate ke tla le bona ka September la utlwa ke tla le bona ka j'arrive tla le bona September le dux tla le bona kopa le memo na ke re tlo kopa modimo kopa batho ba shootang le shoot this historic moment ba ka bana ba ka nka di camera ho banana ba le matshepo ke batla tle mona le mongo ke batla ba tle mama le bo sister ba eme mo ba shimane ba nki di camera tseo ke re ke na re kopa modimo a ka ife basadi bana ba ijare basadi ba tsebang ho jara bophelo kopa bontate re tlo rapellang basadi bana na ke emele wa ka mona ga dumela ho thu isa ka rapella mosadi yae ho fihlela modimo mo fa twins Esau le Jacobo ba tla tswala ire bibele Elijah was a man like us but he prayed bomme kopa o le jetsa mantswe yana Samson modimo ha ka ta mo khutlisetsa matla ha mo khutlisetsa mahlo ba nkutla bomme le baka ke lena mama mo diskete ho nona le moshimane ana le mahlo a sina matla ha bana le ntate ana le matla a sina mahlo ba ne ba tlameha ba tshwarane ka matsoho generation tsena di tlamele di tshwarane ka matsoho bomme bana le matla bo sister bana le pono le satana o batla ka se ka ratana o tla etsang ka matla o sa tsebe dipilara ene le wena monyane o tla etsang ka dipilara o sina matla haebe o khona mana ko ntshwarele motho a pela o ka letsogo man lead me to the pillars bontate ne nka re ke le kopele o tlolle fela matso ke kopa re rapelle le ba Facebookung o tlolla matso hle o tshwere maike mosadi wa ka ke kopa re tlo rapela ke tlo bala mona 3 ha ke fitla ho 3 ke tlo kopa re kope modimo ga fe matla ha ke fitla ho 3 rapela kaofela 1 2 get ready ha ke re 3 mothemo le monga mona re tlo rapela hore morena the coin has been located ishakaya baba ntwena la hlaile khutli tapelo ya ka ya khutli le rata le ya 3 ari date ka lebiso la morena Jesu ari kaofela bo mmele ba o siare Isaiah kopa
gapele gapele go na le maatla tshabe ya mo modimo re tsosa moloko. There is an army. Samuel o tla tswa. Thank you for restoring our identity once again. Modimo wa ka re a leboha ka lebitso la Jesu. Ekosia laba. Irabanda laba basaya. Uraba shata lama ya dere. Reba basari ba koria mal. Basari ba tswa bushuma ya tswa. Basari ba tape. Shall be located. The lost coin shall be found. Yes, Marabaya. But Marian, una lintueta. Harika kereke monaria, Rika labor water, Rika labor water. Udimora Harira Pele Riazuala. Modimo restore yo. Le tswai le tla utlwa. Le tswai le ne se le tapile. Jehova. Le sedi le ka tlasa tafula. Le khutlela tafuleng. Your gift will rise again. Your gift will work again. One more push. Le facile la semoia di toze di la khil Yahoo di toze ne ucciso che sata Shataya la bondo robosa Yerilaya lobo shatalabahaya. Those who can pray in tongues, begin to pray. Pray in the Holy Ghost. Sabasha. Salite. Bona suna ufisi. Jason akayaba. Bona suna ufisi. Olerato. Usibit. Oh, bisolerate. Hey. Ayado sataya derebosa. Urabaya talabosheke. It's happening. Women are rising. Arise. Daughters of Zion. Arise.
There is an army rising up. Unalisi soul. Ndaela morena. Ke mofo wa hao. Thato ke tla Yesu. Ya hao yo. I can give back. Do me. Modimo a re o tapa bohloko ba pelo. Modimo rona le basadi mona ba tshwereng bohloko. From bitterness to bitterness. Moyo halalela. Moyo halalela. Moyo halalela. Basadi kiba. Basadi kiba. Bare Roman namore. Send me. Yeah. Shaya baba 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 Ay! Ayadasi. Kataka yakato sataka. Dire. Kutwa matla tshabea mo. Kutwa matla tshabea. Bo bosa. Bontate Modimo a le lona le anke matla le anke. A se a bomme fela re a hloka kaofela. Oh. Ai. Que Modimo. Ai, que Modimo. Que Modimo. Bombe. Kutwa di kitsa Modimo. Kutwa di kitsa le Modimo. Modimo re ke sebele the bleeding woman. The bleeding is stopping. The 12 years is over. Ay. Heavy God. The glory is here. The glory is here. I say the kabod is here. Jehovah!
bomme o na le ntho e kgolo e etsagalang lefatsheng la semoya. There is a shift. God is rearranging your things. The potter wants to put you back together again. The potter wants to put you back. Eba le tsopa le dumella mope. Modimo yetse hape. Ntho Satana la e tshwatla bophelong ba ka yetse hape. We are in the potter's hand. We are in the potter's hand. Modimo re ke le sebele, I'm giving you the mantle for every battle. Yes, you can celebrate that. You can celebrate that. Can I hear the shout of victory here? There are times when you feel so heavy presence that you can cut. God is so heavy here. And everything that was destroyed has been restored. Modimo re ko jwetse ke lokisa le bohloko ba hao bo sa tsejweng. Your inner cry. Modimo has just pulled you out of depression. Amen. He lifted me up. I'm lifted. I'm lifted. Mosadi o tliswa ho Jesu ke batho ba ntse ba na le diphoso le yena o na le yona, mara lehloyo la bona la mo tlisa ho yena. O na sa tsebe le go Jesu o teng o tlisitswe ke dikga. Dumella ntho tse bohloko di o ise. Ha meeting o fela, mosadi yo ne le yena le Jesu ba le babedi. Batho ba mo tlisitseng ba baleile. Leboa Modimo gore la ba o sile ho yena. La sa o nyala mara o ntsa o sile ho yena. Kopa mo bomme ba mo ba o sile. Modimo le release batho mona bele ba tshwereng ka pelo. Ha ke re ha ba le etsa hampe, mara ke re ha ba le ba tshwara ba tlo ja thabo ya lona. Batho bao o ba kwatetseng mo ba leng teng ba thabile. Wena ho phele bona ba phela. Ke kopa o ba lokolle for your sake. Ke bo mambari ke ba release. Ha bye. Pelo ya ka ya etsetswa sekgopi. Ene o ska yemela ba kope tshwarelo, ba tshwarele pele ba e kopa. Ene ho tshwarela ha o bolele o khutlela. You can forgive them from here, but they must remain there.
Abadule mo. For the sake of my peace. Modimo wa ka a le hlonelo fatshe. Khutlelang ditulo le hlotse. Ke batla pina ena re Yezwi lisandla. Watch ya ka re inako e re mo. Ga ke tshepe watch. Oh, yeah. Kopa re bina just before re tsamaya. Sinki. Kopa re bina ba se ba netse phutho Ntate Morifi. Ba se ba netse. Moruti Jesus. Se ba netse. Ao. Ha re bineng he. Yezwi lesandla. O so ba jesitse. E re hlale fu. Sake sintinta